la le se sino le fu se vai o le mau mai ana te tonu le sa o ye Australia ma lo o wai le kovana fo o le malo o New Zealand i nei Samoa nisi o whawhiawhianga o whatino o sauninga lava ia mo le whamalunga o le tatou ono sfuru tausanga. Ia, mai sa ia alfa nau ta inga o te awai. E sauninga ia sa sisiel fu e savai. Ia e pete iane o tutungia e le marufia ua le mwhaiai o na o awai. Ia la na fo e nisi o whaipule sa whai o na awai. E taite o le whalenga e atu o le nevaenga ia sa awai e le sauninga sa whatino i savai. O le taua o le fuafuanga nei a le malolo tu nei le foe. Ona o lo o whaawawa i tonu i ia le tulanga o fuafuanga le mawhoi. Sa whataoto mai a tau sanga afi se lau varurua ino tule mai le whanga malo a le HRPP. E le manulau ti o le whamoe maulunga o le vaengale nei. O le mea le lei ia pia po mapolu nei. E le lei fo i mosawai. E whaavai umaya ia tina e al tato malo mai le nā teimi e tau mai teimi nei. Whapea fo i ma sauninga SS al tato malo. E leo se mea fau la le tulanga lea. O le mea ulewa o na whatino. Se vanganai le single fua. Leo u whatino ina nei. Ua whai e savai. O le tulanga masani. Na o le tasiale me se siel fuka. E pe foi on sa wail tato malo o le malai te fau. O le malai o le sa iringa malo. E pawalal teimi ave ese ai po wale amanoa ia malai te fau pe o teimi sa whanga solo ai. Ia le fausia fo i o le Malta Forward Parliament. Le la sa le sia fo i nā le fu ai i le malai i te whau. Na sisi ai i le mawhale o le Malta al malo. Ia, e hoi teimi sa whaungai le malai tele o le malo i tuana i mato. Ma le whaletele o lo iai lea mo whaungai na nei. E le malo fatasi whaletele sa whatino ai fuafuanga o nei. O se fuafuanga la e le fau e maise sa matua sauno manino i ai. Ia le fionga foi gali manu ma le fionga ia fai malo fai pule te mata i al ne foi vaenga i fontana e le i mamaute le atu. Le una ia ma le tau sangaina o le malo ina ia sisi ina le fu e savai. E tu sai fo i ma tulanga whapitoa whai unga whapenei o le mea le lei savai. E le lei fo i mōpoto. Na o lala lea sa whatino ai le tele o ngā luenga fo i sa whai loa le tātou motu tele ma whatau el tātou motu tele i sala whai. E whatino ia le nganga lea o le whesuisui ai o tātou whainga. Ai tu mau pēa whawai. O le whanu mo mua kapeneta sa usui ai. E sala whai. O le whanu lea na usui ai. To sanga e se lau wantonu. Sa matou whelua iai ma ale kovana
malana kapineta ma nisi fo il malo mai tutui le fontanga mua le an fai e pono ana so ma le fontanga mua na fai e tutui na i le va malo e lua na mato wo ai mal kapineta na teimi mato moe ai e ya sau on o ina i le mauta vai no sui ai fono ai mato mai fale o potalate sa ia na taimi o le pea ma o ngalu pea le potalate sa mato mai le kapenet mato fono ai o le fenga ta o fontanga fa pene on o le telo ta upo kapenet mo miai le telo faina ai maselale o fatino computer tengil nei malfela o inga o lesi tu tau o mata upo talo no in cabinet o mata upo confidential ele fatino lilo se vanga na o faia e fai unga al cabinet on fala o tele lo lea ia mai o le na sa fainga tai on toi fa wa fontanga so vai o a fontanga ia na alta tole no fainga tana va tu mai ai ia ngalo to pepa on o ituia te o no ta ua tele no nau ia atina sa fatino fo il tato malo o le si atina tele la o le fatuina le o le ai i sale longa o le a vea ma ai tele e tai pe o pia le la tu se mal fase lau fasu eka o lo o iai nei e a matai le tauranga lea o lo o tele fale o lo tutu wai ia ma to e fausi ato ai le wafu e ma fai ai on taulai ia vatitele Whawhita uni o i sale longa, e malosi tele le au, e tanu mia i pea le alava e leo neone, e te tawai ona e li pea mwhaloto pea. An mafuanga fwone na tawa tele ai o ia sau. Ono a sau ai e le mo mia mwhaloloto. A wai le roto a le ia tauranga. E se vanga nā lava le whawhita uni e tasi. O i le au ma le kipinga o le au ina ia mwhai ai o na tele siawa e ofi mai ai ia vati tele ia sau fuafuanga ia sa matou whatautoa ia pita ua le whatamu ina le tatou malo o lo ua tula i mai i teimili nei a fuafuanga nei e le mwhai o na tati ai pea whapea e al taimi e whawai ona o te tau on whatino. E le taimile nei, nei lor whatali, le si ruas furu. Tau sanga e o tue o whakeleinga o whakoluinga, whawhainga le tau ati na e whape nei. O le si tu tele a sa whatino ele anganga lea. O le mere lei, e o pole le fo sa vai. Al fa mai tonu na lea na lai na ave ta longa al Pasifika e fai e sa vai e le ngata i lea na ave fo e ma mo se ua teimi tau vanga tau sala e fatino e fa sale lea o le tulanga ta ua i sale longa ma le township tele le u fausi ai ua tuai ma no mo a onga ai kale si e fatuai e tape o le Don Bosco il Catolicos furueka e fa pena fo i male e fa casa o lo o iai fo i la tu polocatele i o lo lisi se tautongo fie mo atina a onga e mese le a onga le a tata e sese e avano umai alo e fo ia e kare si e fie faina la tu atina ma taua la Don Bosco o le a onga le kare si katoliko
mole o ina o matata lela e afo i tonu le sa fail sa me ngol singol fuanga e o foi la i wafti tele o fausia o le waf o yo o marketi e sili ako ke le marketi le sa le longa i lo marketi le plene ma o tele o marketi le na le wai ya ina avatu e maisi business e fatino e le o ni business to fatoanga ai na faile market le fapitola mo fatoanga le foi la buto talai si unanga fal malo ta pela unanga ale mtanga luenga o palmia e fatino ai nga umalanga fasino fe malanga ina i fafo le mo leva na fatino i le official nei tono marketing sa o ko tala i tausanga ua tona